Pemirsa ngingsah pinaka pahan upacara sane katahnyane ritatkala kramane pacang margiang ngentag linggih miwah karya pendudusan. Upacara puniki medue tetujon nyuciang sejeroning sarwa prani upacara utawi pelinggih pinaka linggih Ida Sang Hyang Widiwasa. Gingsah, ketanyane kemargiang krama desa saniwusan ngelaksanaan pewangunan pelinggih pura. Sejeroning nyuciang pelinggih inucap, kemargiang upacara nektek miwang gingsah, pina kedudonan pemargin upacara melaspas. Dudonan pemargin upacara pemelaspasan preside kelaksanayang melarapan antu penyokong samian krama. Upacara puniki kapuput Ida Sulinggi, melarapan pemargi upacara inucap, samian wewidangan kaaptiang presiden nincapang pewangunan ring gena suci skadipura, pina kesarane nincapang serada bakti krama Hindu. Upacara ngingsa pina keedan karya memungka, ngentek linggih pedudusan agung taur agung, ngelintangin penyucian sahananing piranti-piranti, sane kaanggian upakara sejeroning sarwa prani, sane jagi kesuciang puniki, mangde sida suci nirmala, rikalaning nabdabin sejeroning karya, ring sejeroning pantaraning bebanten sane wenten. Parikrama puniki pina kedudonan upacara yatnya, sane metutujon ngelungsur penugrahan, tuntunan miwa penyayup mangde upacara pedudusan agung presiden memargi antar, sekadi pengabdin krama. Juliana, Bali TV.